da se baba popenje. Izvolite, sedite. Садитесь. Можно сюда? Možete ovamo. Сюда. Ovamo sedite. Добрый день. Что Dobar вас dan. беспокоит? Kakve probleme imate? Gušenje, Udušje, kamenac u bubrezima, kamnje v počki, štitnu glezdu, щитовидка, problemi sa pritiskom. давление I to je to. беспокоит. Как давно Вот вы и всё. обследовались? Kada ste poslednji put obavljali medicinski pregled? Ima 10 godina. 10 лет назад. Хорошо. Терапию получаете? Какие-то лекарства принимаете? A da li primate terapiju? Koje lekove uzimate? Imam ja depresiju, sam pripala u depresiju kad mi je muž umro. Depresije. I onda pijem tablete. Flunisan. С тех пор, как И муж у экзамен. меня умер, у меня депрессия, я одна. Хорошо. Давайте так, мы сейчас начнем постепенно вас осмотрим, Počet ćemo postepeno da vas pregledamo, померяем давление. izmerit ćemo vam Потом с pritisak, доктором вас послушаем и посмотрим работу сердца. zatim ćemo preslušati vaše srce i proveriti njegov rad, a Идем dalje какой-то тактике по поводу вашей дальнейшей диагностики и лечения. Если есть какие-то вопросы, мы с вами также их обсудим. a potom razvijamo dalju taktiku povodom vaše terapije i dijagnostike. Ako se u međuvremenu pojave bilo kakva pitanja, slobodno ih postavite. Projekat Mobilna klinika u organizaciji Ruske humanitarne misije, čiji je cilj pružanje besplatne medicinske usluge, u oktobru ove godine prvi put je realizovan u Republici Srpskoj. Građani Trebinja i Istočne Hercegovine imali su priliku da dobiju pomoć i stručno mišljenje od lekarskog tima, i to besplatno, u svojim mestima, jednostavno i bez komplikovane papirologije. Tim specijalista i specijalizanata, kao i medicinskog osoblja iz javne zdravstvene ustanove bolnica Trebinje, udružio je snage sa ruskim stručnjakom Viktorom Belinskim, koji od 2017. godine predvodi mobilnu kliniku. Od samog početka cilj ovog projekta jeste pružanje pomoći stanovništvu udaljenih krajeva, a u aktuelnim okolnostima epidemije koronavirusa i omogućavanje slobodnijeg pristupa zdravstvenim uslugama stanovništvu u urbanim sredinama. Iskoristio priliku da im se zahvalim i ovo je početak saradnje. Smatram da će da itekako bude značajno sigurno i za građane Trebinja, ali kako smo i dobili informacije, to se nastavlja širom Republike Srpske. Smatram da će to značiti našim građanima i upravo se nadam u narednom periodu da ćemo na neki način iznaći neke nove projekte, nova rješenja, zajedno da vidimo šta je to što još nedostaje da možemo zajednički da odradimo. Medicinskom timu, predvođenom ruskim doktorom Viktorom Belinskim, narod je poklonio puno poverenje. Obično i Srbija, Republika Srpska vjeruju Rusima. Znamo da je to neko vrijeme iza nas koje je ipak na neki način stvorilo dodatne sumnje kada je u pitanju zdravstvo, ali kada se to dobro sve prezentuje, kada vidite ljude koji su stali iza tog projekta, onda nema razloga da sumnjate. I upravo se nadam da će to da bude od koristi, da će sve ono nešto što je na neki način primijećeno kao neki problem se na vrijeme reagovati, da će naš zdravstveni sistem, bez obzira na prisustvo pandemije, reagovati onoliko koliko se može i da ćemo naravno prije svega imati što manje ljudi kojima je potrebno neko reagovanje po pitanju nekih zahvata, ali isto tako moramo preventivno da povedemo računa da bi reagovali na vrijeme. Pogotovo, opet kažem, kada pogledamo ovo vrijeme iza nas, ipak ovo nešto što je bilo na neki način kao preventivan pregled je nedostajalo. Tako da ovo je sad prilika da se ti ljudi jave, da se obiđu, da se reaguje, tako da nadam se, kažem opet, da neće biti nekih potreba za velikim zahvatima, ali ipak već smo dobili povratne informacije da ima određen broj ljudi koji se inače, da kažem, pripremao za neki pregled i ovo mu je kao dobro došlo i nadam se da ćemo, kažem, svi zajedno reagovati na vrijeme. Mobilna klinika u Republici Srpskoj sa radom je počela 26. oktobra, a ambulantno terensko vozilo u potpunosti opremljeno za prijem pacijenata i pružanje medicinske pomoći u teško dostupnim krajevima u službi je bilo do 7. novembra. Tako je najpre socijalno ugroženo i starije stanovništvo, kome je inače otežan odlazak u medicinske ustanove, imalo priliku da dobije visoko kvalitetan medicinski pregled. Ovo je prva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Do sad ih je bilo 5 u Republici Srbiji i moram da kažem da je odziv odličan. S obzirom da je Hercegovina ipak po stanovništvu razuđena i da dosta ljudi je na selu živi, a da su nam sela, da kažem, udaljena. Sigurno da je odziv veliki. Mi imamo podatke da skoro 500
građana Istočne Hercegovine su ili slabo pokretni ili nepokretni. I ovom akcijom je bio cilj da ih obiđemo, da ti ljudi dođu da li do mjesne zajednice ili da dođemo do njih domova. Sigurno da su benefiti veliki i da je odziv odličan. Također, pored ovoga smo ovim danima bili u gradskim područjima gdje smo imali stvarno sjajan. Mislim, naš narod voli ruske doktore, voli inače Ruse, tako da tu nije bilo nikakvih problema. U narednim danima planiramo da sve ruralne dijelove Trebinja obiđemo, a od ponedjeljka krećemo u ostalim opštinama Istočne Hercegovine, Bileća, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Berkovići, i da bi to završili do četvrtka. I onda smo čak uspjeli da dogovorimo da opština Ravno i Ivanjica, koja je od Trebinja nekih 15 km, pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, a ima dosta srpskog življa, stanovništva, da i tamo odemo i da i tamo obavimo preglede. Imamo 7 mladih doktora i imamo 2 doktora specijalista, ortopeda i internistu, koji su isto ovih dana bili sa ruskim doktorom Viktorom, tako da od dana do dana mijenjamo. Ljudi vole da dođu u pregled, pogotovo u vrijeme korone, kada jednostavno ljudi imaju strah i od bolnica. Nažalost, Trebinje je u proteklih godinu i po dana bilo žarište i regionalni je centar ovog dijela Hercegovine, tako da smo bili u jednom dijelu skoro bukvalno 80-90% kapaciteta su bili pretvoreni u COVID. I od tada je ostao strah u ljudima dolaska u bolnicu i dosta lakše prihvataju i dolaze u mobilnu kliniku na preglede. Nema potrebe da idu kod porodičnog lekara i da vade uputnicu, znači sa ličnom kartom radi evidencije, sve ostalo je na ruskim i na našim doktorima. Dr. Viktor Belinski, specijalista anesteziologije i reanimatologije i glavni lekar Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije, koga je predsjednik te zemlje Vladimir Putin više puta odlikovao za najboljeg lekara, veoma je posvećen stručnjak koji iz godine u godinu čvrsto stoji iza odluke da pomogne ljudima van granica svoje zemlje. Если мне не изменяет память... Ako me sjećanje ne vara, na ovom projektu sam angažovan od 2017. godine. Regionom u kojoj radimo pomažem time što u saradnji sa svojim kolegama iz lokalnih ambulanti, bolnica, domova zdravlja obavljamo primarne zdravstvene preglede u okviru sanitetskog vozila. Zajedno dajemo konsultativna mišljenja i to mi je posao kao doktor anesteziolog reanimatolog. И даем советы о дальнейшем лечении и терапии. U vreme kada je koronavirus usporio ceo svet, mobilna klinika je veliko olakšanje. Но я думаю, да, что учитывая... Siguran sam da im ovom znači, imajući u vidu trenutno stanje, trenutnu situaciju sa COVID virusom u čitavom svetu, mislim da je ovo veoma značajno što im na kući dolazimo. В любом регионе. Doktoru Belinskom daljina ne predstavlja prepreku da svojim znanjem i iskustvom pomogne kako pacijentima, tako i mlađim kolegama koji imaju priliku da od njega uče. Но мотивация, наверное, прежде всего... Moji motivi su pre svega lični, a to je želja da radim u raznim uslovima i u raznim zemljama, da obavljam preglede u saradnji sa lokalnim stručnjacima, da razmenjujemo međusobno veštine i znanja i vrlo rado da ponudim svoje bogato iskustvo u ovoj sferi. Na taj način specijalizujemo i produbljujemo svoja medicinska znanja i širimo vidike. Smatram da u životu za sve treba da postoji mesto i vreme i zato se trudim da se razvijam ne samo profesionalno, već i duhovno i kulturno. Kulturno i istorički. Dobro. Trenutno 140 sa 90. Što znači da za vaše godine to je dobar pritisak. Kad ste zadnji put išli kod porodičnog ljekara? Nisam odavno. Niste odavno. Išao sam kod Andrića. Otišao u penziju. Dajte mi prst. Niste imali COVID infekciju? Jesam. Koronu? Davno? Ali Bez ikakvih tegoba? davno imao temperaturu i ništa više. Dobro. Vaša saturacija je zadovoljavajuća. Dobro. I puls je dobar.
Iz javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje mobilnoj klinici se pridružila i mlada doktorka Kristijana Bošković, koja prvi put učestvuje u ovakvoj akciji. Zaista sam zadovoljna, pogotovo što radim sa tako stručnim licima kao što je doktor Viktor. Mogu mnogo da naučim. Veliki broj ljudi se odazvao, što je jako dobro. Svakako da znači, pored toga što obavljamo opšti pregled, samim tim upućujemo pacijente koji vjerovatno možda bez toga ne bi sami se odlučili da pođu kod doktora, da riješe neke svoje probleme i samim tim i mi ovdje rješavamo neke probleme koji su, mislim, u skladu sa dostupnosti. Tako da i veliki značaj ima ova ruska humanitarna akcija. S obzirom da sam mlada, još uvijek imam energije, kažem vam, već radim i godinu dana sa COVID pacijentima, tako da imam ljubavi prema tim ljudima i tako da to me i drži zapravo u ovom poslu. Od gradske pijace u samom centru grada Trebinja, preko mesnih zajednica Tini, Gorica, Zupci, Ljubomir, Lastva, Petrovo polje i Popovo polje, do hercegovačkih opština Bileće, Gacko, Ljubinje, Berkovići i Nevesinje. U mobilnoj klinici je obavljen veliki broj opštih fizikalnih pregleda. Znači puno. Ovdje je velika starija populacija stanovništva, tako da ne mogu ljudi mogućnosti da se kreću puno i da odlaze do grada na preglede i ovo. Ovo danas je pravi potez, pravi poduhvat, što je urađeno od strane JZU bolnice Trebinje, kao i od ruskog ljekara koji se ponudio da bude tu ove dane sa svojim timom. Danas u vremenu od 8 časova do 11 bit će pregledano od 15 do 18 stanovnika ovoga mjesta. Ne treba uputnice, ne treba zakazivanje, ljudi ne čekaju, nekoliko pacijenata ipak ljekar uputio za bolnicu Trebinje i tako. Ovom prilikom želim da se zahvalimo na ruskom ljekaru koji je ipak došao u Ljubomir, pomogao ovome narodu. Također želim da se zahvalim rukovodstvu JZU bolnice Trebinje, gospodinu Nedeljku Lambeti, koji je omogućio i dio bolničkog tima da da podršku i proces rada ovim ljudima. Također želim da se zahvalim gradskoj vlasti koja stoji non stop iza mjesne zajednice Ljubomir i pomaže je u svim segmentima, od puteva, vodosnadbijevanja, infrastrukture i svega. Također hvala vama, televiziji, koji ste ovo ispratili i došli ovdje. Naravno, najvažniji su pacijenti, zbog kojih se sve ovo i radi. Fenomenalno, baš sam ozdravila. Od pregleda ste ozdravili? Da, ništa me sad ne boli. Malo kašlja, malo gušenja, malo ovo, malo ono, ali u redu sve. Za godine moje dobro. Super doktor, sve fino mi kazao šta treba, šta ovo, šta ono. Nemam reči da kažem. Doktorica, samo takav. Kako mi ne znači, čim su rekli da će doći, pita me sino, ćeš ići obavezno odmah. Meštani Ljubomira bili su zadovoljni što svoje roditelje mogu prepustiti u sigurne ruke, a jedan od njih je i Ljubomir Sušić, koji je doveo svoju majku na pregled. Jako je zadovoljan, uslugom prvenstveno, doktorima ruskim, kojim izražavam zahvalnost ovom prilikom, i doktorici iz Trebinja. Tako da je maksimalno zadovoljna sa pregledom i sa osobljem. I da treba ovo podržati što više i češće ako može da se dolazi, zadovolja maksimalno. Ne moram odvoziti, dovoziti u grad i ja mislim da će doći danas tu jedan dobar dio ljudi koji je upoznat. Mi smo tu nastojali da obavijestimo jedan dio stanovništva da bi došao. Pa vjerojatno očekivati dok ipak je ovo seosko mjesto gdje narod ima oko stoke da radi do 9-10, onda će doći. Bar tako mislimo, vidjet ćemo tokom dana. U mesnoj zajednici Lastva bilo je još više pacijenata koji su strpljivo čekali svoj red. Da vam kažem, to je nešto baš od velike pomoći. Lično ja imam mnogo struko oštećeno zdravlje. Ništa u trbušnoj duplji nemam zdravo, srce propalo, koje je trebalo na operaciju, za 6 godina ja sam odbila obzirom na godine. Tako da imam problem sad novo i sa bronhitisom. Čiraš sam teški već preko 30 godina, problemi, lekova mnogo. Sama po etici, Hipokratova zakletva nas navodi da imamo puno poverenje. Ako imamo tu, na primjer, ja koja ne mogu sama nigde da dođem ni do Trebinja,
treba mi neko sa autom da me doprati do mesta gdje trebam, da me vrati nazad do kuće. Za mene je ovo ekstra, samo takva velika pomoć. Jer mene kad upućuju u Trebinje, ja ne mogu, ukoliko socijalni nisu u mogućnosti da naprave jedan program za jedan dan, da bi me odveli u Trebinje na neku kontrolu i na neke preglede. Gospodin Petar, koji ima 92 godine, dobrog je zdravlja, a mobilna klinika mnogo mu je značila kako bi svoju suprugu brže i lakše ispratio do lekara. Đajić Petar, 30. godište. Evo, supruga mi, Boga mi nije, ima par godina nekako nije, pa ne, pa se slomi, pa dolje, pa gore. A ja, hvala Bogu, dobro sam se tiče isto zdravlja. Dobro sam, lakše kako ne, imamo ovdje stan, spavam dobro, a jedem dobro. Imam probleme sa srcem, imam sa stomakom, sa bubregom, šećer, svašta, pa sam hajde, kako su rekli da... Ali ja sam mislila da će onaj ultrazvuk, ali kažu treba se pripremiti za ultrazvuk. Znači, pa neka sam otišla kod ljekara. Što se, to samo radi onoga, radi korone, ništa više. Pa ima, povjerenje, što će, svak svoj posao radi, čuje, šta bi da nema. Organizator ove akcije, Ruska humanitarna misija, je neprofitna organizacija čija je delatnost realizacija projekata iz oblasti medicine, povećanje kvaliteta života stanovništva, obrazovanja i kulture, a glavna misija – ostvarenje humanitarne, pravozaštitne i filantropske delatnosti. Projekat mobilne klinike realizuje od 2015. godine.